Tagalog. Akabariman akamang wilahami do dihaburijo mo na sa luha. Ingkado wilahami di patupahamuna dalam muna manupakyami na sa bonan niya sultan. Alay manang buhape akapariban amang burutan lumumi matu amang buru namin ato lumarga na kaning. Ang sa sintong na niyan adong do si pasahato namin ito hamuna. Mono diulahon ang kanasari matuan. Alay kamang buru mulo tusok ni majaro di partikian. Adong durut di hari ini marsugod. Jaka ari nading gandul ari suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka berdua Horasman, 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 Gabi itu lah. Mengaruh kami menanyari banglau karena tempat kami kaji. Gabi. Kami siang menanyari pada banglau Maido Kuatai Asra Inang Sari Matua Benerenanya di bagasan Fartuak Nakanya Kanyang nami pihak tong menanyari bagi kanyang nami Kuatai Anjak mah dilihat kamu ini nama Gabi itu lah. Soalnya patut menyebut cuma beres tak cuma panggungan ni Horas mah kamu bebere nami katoni mana nami orang ni Matu itu lah. Gabi itu lah. Jala soalnya ni dok menyebut tua macam korunan bergabat di rumah bergama batu sob Nunga gabi bebere nami nasari batu gabi amma mo hakka Matu itu lah. Bungan di habot miloha itu nadaon doham itu turut berduka cita siang bola ditulang bolo tangis nami lo itu numi nun nami lo
Dari lekon, jom mana buru lekon. Dulu-dulu udah pulang dah. Kalau aku terus terang mak, tu lekon, tu leku, Pak Peri, takut tak dong. Alai di BG Algo kawan nak, adong do di sepiri atau di murah, saya do apa saya. Mata tu. Orang kuboka ditomin lulus. Lulus nagacak sudah rabu. Saya jangan mau turun apa para di lekon. Saya godang mak atau bopara muna. Mata tu. Sorry mak teman. Iyo. Pas amat bonan nyari lo bonan ditulang. Baik kamu mah laguna puji mah Jehovah. Melatih mah. jodoh lihat tuh masalah itu. Baru saya lagi baru salu nama nalu.
Baru putar-putar saluna. Bere saluna. Asan. Siap-siap ya mu. Amang para musik nama lo. Asal untuk mami orang berulang ibu itu. Dipasinggo. Whoa!
Dilotta Ari Sadarior Ari Nauli Ari Nengono Ima tutulang. Dihamu ang borongan Manabi Isorohan Ima Di Parsari Maikuan ni ang borukon Muli tutur lek kudo Gabi tulang. Aray ang boruk kudo Jadi dihamu ang borongan Ito Tangihono pong bereng hula-hula tay. Unang matukiho pong. Pagposiroa ko ito tutuhan ini. Jadi odo siapkan hula-hula situ. Doh hula-hulamu nama tidudoho nagariang liga-liga tutur nama hamaran kimahami di ulau-ulau. Dia mau sokan hula-hula situ. Yung makilala ito, mga saan ng marsahe na yun, muy mati. Alin ang pasamuni ito, sung-suni man ang tuha mo keluarga besar marga Manalu, sunguni rin hindi man na hatami Tuhan, nasa zulma na ikumate. Jadi utang doon di hita na mangulo ito. Jadi mulahami, nangidohon sa marga si tumorang, pasaha manalang mo ito to Jehovah, pertanyaan ko, agiat tumboy ho dia puli roham itu. Sabar ho alana bereng geleng munaon manana kapahupulis tu orang geleng-geleng bolo hasatan niya dia ka abang baru. Amo man ng mga turhon. So ibas kat kami marga sa tumorang. Jadi partikular di pasat kami ma tuhula-hula na magtinuduhon bagariang. Jolo hatahon ma tulang sa dia godang. Do perbuenak itu lah atau tu kami jadi sama kaningan anong ibuk kami emang nomor ludu asal ludu tu panggabiat panghorasan di hamuna poparan ni ama nami amatan ng sari matuon matu tu molo anggo jadi sonima dono nami perbuepir Pirma po kibol-bol mapasalongan. Pirma to dimuna sudi po paraniop amatan ng sarimadyon. Julu-julu mo tong akapangamuan. Maju to sa ni mahata siya kami marga si tumorang. Ataho batok tulak sa gudang na. Molo na kaningan nung ay tahap kami ulus tolo. Ako kami mga turho. Ayo sama ni ma. Jadi Dota di tikyo. Isok kami. Hula-hula namar-hamaran di si Bagaria. Molo sama pandohan namin ang ginuli ni si Tumorang. Adok ni lahan namin ma, adok namin. Pandohan ni alaki ma, pandohan namin. Budi ma. Secara hata matulang. Kabotoho tulang sa iya gudang nalang si pasatong muna tuhamin pergalingan muna. Ya si pasatong namin amang buru. Tulo ma. Gabi itu lang gabi. Huha mo lihat teo kami masalubog na. Amo ma, nakatorbo. Gabi itu lang gabi. Kami, pergalingan namin. Baik kamu mana ubar tu sih, nak isai-isai bayar nama.
suna oh bisa dibuat pasal kami orasi itu dia malu dewata ma angkor malu Tutur aja nanti. suatu lukas amang baru dinang direk kabu maratar nabirang marlulu diraja ima lainami nong jumulusan nago nangsen hami hula-hula umur bagi dua dewata asal dia malipanading ni lainami nong jumulusan nago martabata tutu akal siruha martabata akal pagamian di paparan nilai nami nong jumulusan nago nang dihapun pesalu na akar marhamarangki na mardongan tumu asa doon kami sumulot dua asa balitang mapagabi natin ang utabuan ati mo marang pagdami sa mga gabi takas nung lahat ng muwasi pululuan Tutur. asa ribo di lima dilainani nung tumulo sa rimatoy asa nang doon ay masungol dua asa balgamay na bago ni Ruma balgam madyan ni Soko nung nagawin dilainani nung tumulo sa rimatoy Pag-iwan namin ito mata na martuloy mata sa yung gawin masalunga na kami o para na uposo padalan na niya ulo tumpi hali martorda ulo hita marsi pasukunan Gabi itu lah. agar sobrang manya na ang ulo na buta pasatani iya ulo na ulo kami siya lepar at ni sampai tuwa na humasatami at tuwar ke botonari agar padalan na sobrang manya na ang ulo iya turo ba pere namin inang marhasutan Krismana siya sabi Gabi. Sana matu berekku Naso marhaso ka ilobe Ima Sinuluri Beri musibawa tu lah. Sibawa Baru Pasadang matu berekku na dua Naso marhaso lihat dobe Gabi. Lima Jadi sana matu Namarhamaranggi Lain namin ang tuwa Oh, Sana matu di botona Nabaru dia kabereki Itu Sana matu Pasal di bahuku, Bahu siapa? Bahu siapa? pasal sana madu hamu akabang muruku nama nuturi ular pasal magoni imale nami dulu buat bos. Sia. Duwi kami Himalayon amon dingbe. Ambe tonggo tasokot do. Tonggo mana terpilih mbak. Alan ini roro kami itu bilang orang mengidaho saya cari luilu terus. Jadi itu berpos di Roma ho tutugan ini. Di mana ini mah nak boy pengaruh kak. Aku tidak tahu mana orang mana kulukol itu. Aku nama puli tu hak kairo. Jadi sosok ini tu berekku, cocok. Cok. Langgu besok nak culu itu bere. Ada apa kalau? Dokter banget di layon. Bolo amatenon labat tufude bolo marmatang kaya daga mo medal bolo margele daga mo tilahao ini itu pukotwani ni labat dolo bela yon nang jala osro harani ni do to unang gabe tarna pamu
Diamu amang burung nami takas semenai muna masahat kami itu dogo ni alamang muna jalan hubok kami dong ele nama dudung dogo poras siberito ki akhir betul masuk mata nomor 2 di Batagi habu sa lubukna asa lunduma pasaulian lunduna akapat samota pasok-pasoknya mata nomor 2 di Batasa lubukna dulu di habu raja di bangunan kami keluarga besar marga Madalu Gadulun kanang di Pinopar ni lain namin ng Sari Maduro. Ito sumasatan nakik parang bibir. Agit at itong mamaso-maso mata na martuwa di Batali hamu sa luhog na. Sa firma ko, kinahulgahul ng topas sa lawan. Aning mulos, patuloy malasyan, hula-hula na poso. Gabi tulak gabi. Kung sino nga ni, so kanibadiya mo, tulak namin masarin buat eh. Las, kung sino nga siya hula-hula na poso, lukahan namin tulang, las nangiyumpang siya mo. Kami mang gumanuto. Oke, terus maruhat na tulang. Gabi masalah horas. Mau lihatin mga diamata na mertua di bata. Iba saya doro hatta. Ambil matong mamasuk-masuk. Amata na mertua di bata di saluhuk na digita lungowi na merkulo na baru. Asa didok na tua-tua belitan men na bagabi na tinabotabuan. Arin hita do gabi na merkulo baru. Ay takas do hita dengan Marsi Paulolo. Amang baru. Siap pula tangiruan namin. Tuhela namin masyado. Gabi itulah. Kamu membagi. Mau lihat ya? Jadi, kung pasantay tulak pa sa ribu. Ido. Tadi kok di subuhan namin nakatulong ada orang orang yang subuh natin. Tulak pa sa ribu di sos. Ulus pasatong namin na ulus tulong lebar. Jadi pagtulong para siya natin. Pagtulong majo hulu-hulu na poso takti natin hulu na hulu na marami dapat sa ribu natin. Hulu na marami. Jadi mo natin dalam nusan ko no hulu na marami masuk manon sila tulong ribu pa sa ribu. Nasaan na to?
Dalam ini pertama masuk hamuna karena jadi pemurun kami keluarga besar marga Manalau. Asal hurun nami batutu hata pangapuni tuhamuna raja ni pemurun nami. Dilo na tuan harbangan menda dalam tuhuta balatu matong bolo dalam tujabu hata nauli hata naringan hata po dado pasu-pasu na kumasahat tani aku hamu may hot martongani jabu asa turtuturtuin na duhur titiyo menda lote hata panggabi ang parhorasan ng pinasahan sa luhut ang kanangarholong ni Roha sitok kami ang gunalaw gabi mose asa sa ni sulumin na sahat matugot yan lumatakas sahat ulang tadi bagas sa tikyon oras may tasalun na saur sahat tubang gabian samanima hata pangap ko sa kami amang moro apo hamu mahatanaw din apo hamu mahatanaw din ganyan oleh ating tulang namin Purwa Sony matua-tua di huta disude aka ilmu amang sodbada manggiamu amang ta raja di huta disude na aka pampe namunai amang horong roha Tuhani saya dia mantong setua taba dalam nau 10 itu main na iban 10 lalu hata nauli hata nadengkan apun na may ditamani jauh baca tuh nasa ma ula-ula tulang namin purba Raja Dami, Raja di ula-ula yang takas karakter Nabi yang menurun natoro dari muna Nabi itu subuhan takas do lasroha nami bisiala di patubamu ada apa tahun ini ada napa soalnya Raja Nabi siap kami anak kamu marbahe ng mahamuna Raja Nabi dari kamu mah apa anak itu subuhan asal dia mati itu atakas soalnya tua balaga batu nuruma balaga batu nisoko nunga gabe beremuna siya kamanon mangiuma akana poso rasa kami rasa ula-ula ibawa memang sondo isdua-dua ala situasi kok betul nabur juga muna namar bere mga lapis lo muse anak ina puro munay ada tu sama dia pe diharoh nami raja nami pertanyaan kamu teman-teman bata ang dia tu maka berbisu sudah anak itu sungan dia tak kasih na apun nami hata nauli hata nadingkan nong 10 itu ba jumari 10 hata pasuk-pasuk hata nauli tak kasih na bunon nami hot martongan ijabe tutuin na dur tio ba inalote sudah hata nauli sudah hata pasuk-pasuk ang dia mak urang muba unang mose sa isolo masahat batu batian nung masahat nung di maranatom ni dah ang kiniba rison sa batu panggabean sa matu paru tuh baso mo nila masyakut ni nahoras lo tino Musik itu nama buat itu. oh itu Buat anak itu. ini orang akapiring nah akaboru na tinggal di bagas na tinggal di jabu di paruang mabagas na sa payas Yesus, dudung aku salah.
Tuhan ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ni ko di porbadia. Amen. Aku doa kehir do hanguluan ninna Tuhan Yesus. Na manguludugan na siya di aku atik pematik ibana. Jalandang mati bi ibana rodi sa leleng-leleng na markang yang manita. Ali Tuhan debata amanami na di bana magijang. Mga dilehok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Matean ala di dosa nami. Jala di panguduhodo ibana sa daputan hati kuran. Dohot panguluan kami. Asima roham di kami. Saya jari jala aku lima kami. Asa ulang madili kami. Ala nang dijuho dongan namyo. Patuhu mga porsyon nami. Jala pabenget marohan nami magkirim di kamuluan sogot. Asa unang mga dungi kami. Soongan si Pilibegu. Naso marpak kirimoni. Saytay di marohan nami tuho. Ay hulo si pangapul. Jala hulo kapusan nami. Namar sigat untuk hulo kami. Sahat rodi kasusuda di bukan nami. Amin. Keluarga Manado alamat siram nasida secara daging lo muda di pabotohokolo asa toktong adok pakirimon na mangulu di loka dohok pikiran ainung nga di patari dahokoi marhite-hite anakmu na menderita mate mulak mangulu manaik tuban magita lani Tuhan sahat diho mangulu di nasida dongani jala urupi manasida. Amin. Amata Situa Manado. Ialah amata Situa Manado masuk manasida Situa tahun 1930. Terdapat manasida tahun 1934. Tungkardabal nasida tanpidin manasida Sekretaris ni Uriau Pejabat Nasida Saprodi Dung sidung Nasida Sekretaris ni Uriau Lebih masuk mampusin Nasida tak pilih mana Nasida Songon Guru Jemaat di tengah-tengah di Huria di KP Kematan Kipikyon 25 Nasida Amata Situa Manado Guru Jemaat Songon 5 Tuhamuna Amaniba Nang Inaniba Nang keluarga Saluhna Songon jujur ngulu ni anak mat tahun 5 jujur ngulu yang hidup ni Huria. Sakit matu harta nak keluarga. Saya di rumah itu hama, semua mama. Sakit matu gabe, boy keluarga. Na mengikuti semua dijaknya mat tahun 5 di Baturiau. Semua 5 malah tema.
Tuhan di batamaho lahu ruar dohot lahu bongot olah nion rodi salilini lelena. Amin. Pasahatan ima tutukang manang keluarga sa ditutup. Daging ondo gabe bake jala ikut de malake. Daging ondo gabe bake jala ikut de malake. Asa sogot bakti tu hasangapon nai. Asa sogot bakti manibul manalu siatano do parmula ni dagingmu mulak may gabetano alay Tuhan di batana manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon ho siya dosa doho to di perbadian na majoho Tuhan uluan na sorasuda ima mangaramuti orbu ni bakem pay maro ari parpudi martua do akan mati marhiti-hiti Tuhani ola niyon olo ni nato dii asa maradian na sida siya nakaulaon na ay namangihuto na sida do akan nanila na sida martangi ang mahita ale Tuhan di bata ama namin na di banwa gidyang podo di bata na punahami ro di sudingulo nami telehon mahiras ni roha di kami asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu matod di nami doho daging nami asa unang liluhami di ujung ni ajal nami sa ilehot tod dimi manugunugu kami asa diramoti kami molo hubulus sami rura nilingguman ni hamatiani asima roham sa pamasok kami sugo tuhasonangan na sunding gani. Amen. Beliau kami tu sudi keluarga si Solo lawan mandabutano tanda persirangan.
Amang. Kurangi na patro. Dulu lah. Ang kopi. Dia buat. Awas yun. Ano peta torusto? Nasa itutup. Mare deita. Na umor 300. Sa Roma, John, sa South Molong-Molong, di ko naman songon na yun. Leon, kami sa Lulun siya pare. Sisa malo sa kami songong sa kami. Iusan ni John, manong malusan kami. Una kami tuloy pamiljuhan. Balua kami sa pangako. Ay horot na naragaw. Doon ako. Roon nga sa kapon ni saliling nililinan. Amen. Ang sinirohan ni Tuhan ta Diyos Kristus. Dohot ulong sa tiya siya namat ta di bata. Dohot parsaoran nito di perbadia malamadungan ni kami. Ola nyoro di saliling-ililing na. Amen. Adorak sa ditutup. Oleh kami tupai dua ni hasuhuton lahumat dohata. Amuna manami inanami parlori di parhalado ni Korea ang pagdita anak-anak dua hindi kita teh nadohon naksihon kataruhon kahangan itu dia dengan paradia ng pasapakinan isudina dengan bahasa muna sa ito sa tama mamalasan ito amo gala ibu kami dia puli tuhat tamar jadi tangiang muna video bahasa lima satarabihan warga melihat temai pasat kami tu perhalari huria na patubahon ngaon pansara penguluran di undianan kami mahata kemudian kami di panabdok nan mas panabdok saya tadi tinggal menebak kami simpul Jangan dong minum doa ta. Aku gimana pasir di situ kok ada pasirnya.